Prema britanskom magazinu Wanderlust, Hrvatska je proglašena za najpoželjniju destinaciju u Evropi. Dobrodošli u vašu svakodnevnu dozu putovanja, dobrodošli u Turizam na dlanu. Britanski magazin Wanderlust svake godine pravi liste najboljih gradova i destinacija širom sveta. Tradicionalno na listi se nalaze i destinacije iz našeg regiona, a ove godine Hrvatska je proglašena za najpoželjniju destinaciju u Evropi. Posle više godina pauze, turistička organizacija Beograda nedavno učestvovala na sajmu turizma Romexpo u Bukureštu, pokazano veliko interesovanje za Beograd i Srbiju. Neum ima odličan odnos kvaliteta i cene, odličnu geografsku poziciju i hotelski i privatni smeštaj. Sve poznate destinacije su na pola sata do sat udaljene od Neuma, koji ima čisto more, ali i dobru gastronomsku ponudu. Može se reći da ni malo ne zaostaje za drugim destinacijama na Jadranu. U Herceg Novom trenutno boravi 5000 turista, a mnogo više ih se očekuje tokom novogodišnjih praznika kada će na platovu ispred hotela Igalo nastupiti Bijelo dugme, Miroslav Ilić i Novi fosili. Nakon što je nedavno prestižni Lonely Planet uvrstio Hrvatsku među top 10 zemalja koje treba posetiti u idućoj godini, još jedan ugledni travel magazin, britanski Wanderlust, proglasio je Hrvatsku najpoželjnijom evropskom destinacijom. Tako su glasili čitaoci jednog od najpoznatijeg i najstarijeg turističkog magazina na svetu, specijalizovanog za putovanja, i to u okviru Wanderlust Reader Travel Awards nagrade. Hrvatska se već globalno profilisala kao sadržajna destinacija za odmor. Sama činjenica da je Hrvatska iza sebe ostavila Španiju, Italiju ili Grčku potvrđuje popularnost ove zemlje, poručuje Kristijan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice. Wanderlust je Hrvatsku opisao kao dragulj Jadrana kojeg krase upečatljivi ostrvski krajolici, bogata kulturna baština te predivan grad Dubrovnik, koji je prošle godine pobedio u kategoriji za najpoželjniji evropski grad. Također se izdvajaju Istra i Kvarnerski zaliv, kao i cela Dalmatinska obala. Usled velikog porasta broja rumunskih turista u Beogradu, posle više godina pauze, turistička organizacija Beograda je nedavno organizovala učešće na sajmu turizma Romexpo u Bukureštu. Već tokom prvog dana sajma pokazano je veliko interesovanje za Beograd i Srbiju. Održani su brojni sastanci sa turoperaterima i agencijama iz Rumunije koji su bili zainteresovani za ukupnu ponudu vikend pakete kao i ponudu Beograda tokom predstojećih zimskih i novogodišnjih praznika. Postoji veliki potencijal na tržištu Rumunije i posle ovog sajma očekujemo da dosadašnji rezultati budu još bolji, a promocija Beograda je još učestalija, rekao je Stefan Tomašević, ambasador Republike Srbije u Bukureštu. Veliki potencijal na rastućem turističkom tržištu Rumunije je u činjenici da je u pitanju susedna pravoslavna zemlja sa mnogo sličnosti u kulturi, mentalitetu, gastronomiji. Rumuni su prema poslednjim statističkim podacima među najbrojnijim turistima u našoj prestonici sa daljom tendencijom rasta, rekla je Jelena Stanković, PR turističke organizacije Beograda. U prvih 9 meseci ove godine nešto manje od 33.000 rumunskih turista je posetilo Beograd, što je za 45% više u odnosu na isti period prošle godine. Na prvoj konferenciji veštačke inteligencije posvećenoj turizmu u Srbiji, Futurizam 2023, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa analitičkim pristupom i relevantnim podacima koji se mogu koristiti za unapređenje poslovanja sa pravnim aspektima primene veštačke inteligencije u turizmu, kao i sa primerima dobre prakse i iskustvima u domaćim hotelima i turističkim agencijama. Kako se moglo čuti na konferenciji, Futurizam 2023 će vam pomoći da razumete kako da efikasno koristite podatke u svom poslovanju, savladate pravne izazove vezane za veštačku inteligenciju u turizmu, upoznate najnovija AI rešenja koja će vam pomoći da se izdvojite u industriji, ali i da otkrijete izvore finansijske podrške. Niko nikada nije ovako nešto uradio, mogu za sigurnošću da kažem u regionu, a čak negdje u ovom delu Evrope. Uvek je to ili konferencija u turizmu ili konferencija vezana za veštačku inteligenciju. Ovde pokušavamo da vidimo kako jedna tehnologija
može da donese napredak celokupnoj industriji, znači svim njenim delovima. I to je ono što je sada u stvari negde veoma interesantno jer je tehnologija veoma nova. Nigde ne kasnimo, ni kao zemlja, ni kao industrijska grana i zaista možemo da budemo pioniri prvi u svemu ovome, naglasila je Ema Petrović, vođa projekta primjena veštačke inteligencije u turizmu. Prosto smo htjeli da pokušamo da vidimo koliko je ljudi, nismo očekivali ovoliki odziv. Tokom konferencije bilo je reči i o dostupnim instrumentima finansijske podrške za uvođenje naprednih procesa u turizmu uz praktične savete za povećanje prihoda uz upotrebu veštačke inteligencije. I ovog leta Neum je mnogima bio omiljena destinacija za odmor. Turisti su dolazili iz skoro svih delova sveta, kako se lepo vreme nastavilo i tokom jeseni, brojke su postale rekordne. Novembar je Neumu doneo malo sunca, malo kiše, malo vetra, ali Neumljane to uopšte ne zabrinjava jer su itekako zadovoljni još jednom turističkom sezonom. Oni kažu kako će ovo doba godine iskoristiti za odmor jer se tokom naporne sezone radilo skoro svakog dana. Sve u svemu možemo kazati da je puno bolje od prošlogodišnje što se tiče prihoda, da je ona dobrano premašila 2019. godinu s kojom smo se svi donedavno upoređivali, istakao je Davor Krešić, potpredsednik Udruženja hotelijera opštine Neum za BHRT. Statistike su pokazale kako su strani turisti birali hotelski, a domaći gosti privatni smeštaj. Što se tiče hotelskog smeštaja, gosti uglavnom dolaze iz zapadne Evrope. Dosta se ove godine aktiviralo azijsko tržište, dodaje Krešić. Gosti u apartmanima su uglavnom iz Bosne i Hercegovine, nešto malo bude stranaca, nešto iz Srbije. U Herceg Novom trenutno boravi 5000 turista. Mnogo više ih se očekuje tokom novogodišnjih praznika kada će na platovu ispred hotela Igalo nastupiti Bijelo dugme, Miroslav Ilić i Novi fosili. U Herceg Novom prema posljednjim podacima boravi 5000 turista, 1,67 hiljada više nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima Hercegnovske turističke organizacije, od ukupnog broja gostiju stranih je nešto manje od 4500, a domaćih 575. U hotelima boravi malo više od 3000 gostiju, a u domaćinstvima 1780. U autokampovima i hostelima trenutno nema prijavljenih gostiju. Podsjetimo, u Herceg Novom novogodišnji program pod nazivom Kako je dobro videti vas opet počinje 30. decembra kada će biti priređena dečija Nova godina. U najluđoj noći 31. decembra nastupit će Goran Bregović i Bijelo dugme, Alen Tifa i Orkestar za svadbe i sahrane, a naredne večeri 1. januara 2024. Novljane i goste očekuje dvostruki muzički program, koncert Miroslava Ilića, a pre toga i najveći hitovi Novih fosila uz Sanju, Marinka i Zeca. Ostanite sa nama jer vam donosimo još više razloga da zavolite putovanja. Za vas smo pripremili i ove teme. Proteklog vikenda u Starom Baru održano 21. izdanje turističko-poljoprivredne manifestacije Maslinijada na kojoj je učestvovao veliki broj izlagača. Predstavljena bogata ponuda domaćih proizvoda sa fokusom na maslinama. Svega 9 km od Petrovca na Mlavi nalazi se Banja Ždrelo. Ime je dobila zbog specifičnog položaja jer se nalazi na samom ulasku u Gornjačku klisuru. Prvo izdanje turističko-poljoprivredne manifestacije Maslinijada održano je proteklog vikenda u Starom Baru. Maslinijadu nisu omeli ni kiša ni pravo zimsko vreme, te je i na ovom izdanju učestvovao veliki broj izlagača. Ovom manifestacijom se još jednom pokazalo zašto je maslina ime bara i kakvim se maslinarskim bogatstvima raspolaže. Ukazano je na važnost promocije domaće proizvodnje koja bi trebalo da ima još veće prisustvo na crnogorskom tržištu. Glavni sastojak ove manifestacije to je maslina. Ulje, ekstra djevičansko ulje, znači kvalitet samo takva, maslinu imate crnu i zelenu, imam i drugih smokava suvih, sira imaš kozi, kravlji, to je sve domaće, planinsko, znači za to i izlažemo da to bude domaća manifestacija, domaći proizvodi.
Maslinijada je tradicionalna manifestacija koja se održava u sklopu proslave Dana oslobođenja Bara. Na štandovima imamo zelene i crne masline, maslinovo ulje, degustaciju hrane. Imamo mnogo štandova i mnogo ulja, rekao je Etem Mujić iz barskog sela Velembusi. Srdačan pozdrav sa barske maslinijade koja je danas odlično posjećena. Očekujemo dosta gostiju danas, znači vidite i sami da možemo da napravimo štimung, da napravimo odličnu atmosferu. Iako nije sezona, tu su naši već starni gosti iz Ukrajine i Rusije, tu su Poljaci, znači manifestacija je se održala, šteta juče je bilo loše vrijeme, ali danas je evo prokladno, ali svi smo tu, svi smo oduševljeni sa organizacijom, šteta je da maslinjada ne traje 3-4 dana. To je domaće vino od barskoga šipka, od barskoga nara, isključivo domaći crnogorski proizvod. Osim zdrave i ukusne domaće hrane, posetioci su mogli da se upoznaju sa ručnim radom kreativaca iz Bara i da kupe njihove unikatne rukotvorine. Nema ko u Srbiji nije čuo za gradić Petrovac na Mlavi, ali je malo onih koji su zaista upućeni u sva prirodna bogatstva ovog kraja. Svega 9 km od ovog grada nalazi se Banja Ždrel. Banja Ždrelo udaljena je od Beograda oko 130 km, smeštena je na prijatnoj nadmorskoj visini od 160 do 240 metara. Temperatura vode u Banji Ždrelo iznosi između 38 do čak 40 stepeni Celzijusa. Ova voda je bakteriološki ispravna te se pije i rashlađena i zbog svog specifičnog sastava pomaže onima koji boluju od bolesti digestivnog trakta, piše B92. Ono što posebno izdvaja Banju Ždrelo jeste idealan boravak u njoj tokom zimskih meseci. Naime, bazeni koji su na polju pune se ovom lekovitom termalnom vodom, tako da imate prilike da uživate u kupanju dok pahulje snega padaju po vama. Celo ovo područje okruženo je neverovatnim lepotama. Tu su i gorostasne Homoljske planine. Ovaj masivni planinski venac ima više vrhova do kojih vode markirane planinske staze. Sve više svetskih putnika ima razvijenu svest o uticaju putovanja na okolinu. Održivi i ekološki oblici putovanja su svakako budućnost turizma. Booking.com je vodeća digitalna platforma za putovanja i u svom poslednjem istraživanju su potvrdili najaktuelniji trend u turizmu. Danas je održivi i ekološki turizam prioritet. Podaci istraživanja pokazuju kako je pandemija uticala na putnike i da se sve više okreću održivim oblicima putovanja. Svi su u većoj ili manjoj meri postali svesni sopstvenog delovanja na okolinu i lokalne zajednice. Više od polovine putnika iz celog sveta, njih 53%, potvrđuje da želi da putuje održivije, a gotovo svi ističu da će u svojim budućim putovanjima izbegavati poznate destinacije, prenosi Tu magazin. Takođe, oni ističu da će ostvariti svoja putovanja van turističke sezone. Najbolja formula, navode putnici, jeste odabir alternativnih destinacija van turističke sezone kako bi se izbeglo stvaranje prevelikih gužvi. Uz destinacije koje vode računa o održivosti i progresivne turističke agencije koje savjetuju putnike da spakuju što manje stvari, putnici bi trebalo polako da se pripremaju i za budućnost sa ultralaganim prtljagom. Možda će neko od nas i da preispita koliko prtljaga stvarno treba da ponese na put, iako većina neće. Zato na nekim destinacijama razmišljaju o zabranjivanju određenog tipa prtljaga. Nabijanje čitavog vašeg života u kofer uskoro bi moglo da bude stvar prošlosti, piše BBC. Nedavno je pokrenut probni program pružanja mogućnosti putnicima da unapred iznajme odeću tokom boravka u zemlji. Odmarališta za zimske sportove odavno su mesto prekomernih i preteranih troškova za prtljag. Zbog toga u odmaralištima širom Francuske, Švajcarske i Austrije opremu možete iznajmiti. Italijanska Venecija je bila prva destinacija koja je još 2014. zabranila kofere na točkiće kako bi bolje očuvala ulice. Dubrovnik sada preporučuje posetiocima da ostave kotrljajući prtljag kod kuće. Meštani koji žive u utvrđenom jadranskom gradu, ali i turistička zajednica Dubrovnika, odlučili su da preporuče posetiocima da ne narušavaju istorijske kaldrmisane ulice. Apeluju na njih da kofere sa točkićima nose, ne da ih vuku. U nastavku emisije donosimo vam najnovije informacije o vremenu.
U Srbiji oblačno i vetrovito, u nižim predelima sa kišom i snegom, najviša temperatura od 4 do 9 stepeni. U Crnoj Gori pretežno oblačno, povremeno kiša, krajem dana prestanak padavina, najviša dnevna od 3 do 16 stepeni. U Severnoj Makedoniji oblačno, na planinama sneg, najviša dnevna temperatura od 2 do 10 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom i snegom u višim područjima, najviše dnevne temperature između 4 i 10, na jugu do 12. Pretežno oblačno s kišom i u Hrvatskoj, posle podne prestanak padavina, najviše dnevne od 5 do 9, na Jadranu do 15 stepeni. U Srbiji sutra oblačno, posle podne suvo uz razvedravanje. U Crnoj Gori promenljivo oblačno sa slabim padavinama, tokom dana i sunčani periodi. Promenljivo oblačno biće i u Severnoj Makedoniji, a u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa snegom, dok se u Hrvatskoj u sredu očekuje delimično sunčano vreme. Ne propustite avanturu u narednoj epizodi Turizma na dlanu. Do sledećeg putovanja, svako dobro!